их ийж энэ дууны шүлгийн бишэн авжаада би өдөр бүр баярлаж явдаг гэхдээ үлөөдөхөр үгүй байдаг. Жин мөнөө игээд би ба түрүүн отох хөлдөг юм би. Мөнөө гадаадаар Европоор их тоглодог боловч явган газартаа нэг буряд хувсаатай юудэнтэй сувтэй гуталтая нэг басхан буряд дуугаад уулж явдаг. Би нэнда баха ихээр буряд хүн болж явхандаа үнэхээр халуун шухамня отдол халуун байдаг. Олон жилээ түрүүн манай хүлэн байр нутагтмны 5 тансаг гэж хүүгдээ хоорой бүлхэм гараад үзлээ хурдан сагсоо бүхий хятад гүрэндэд дэлгэрээд нэртэн мандаад ушээ газаа тишээ гадаадын олон орнуудаар яваа. Энэхэн хүүгүцөө уудам дашторж 6 наатын хамгай бага хүүгдүүдийн нэгэн байгаа. Тэрхэн нэртэй бүхий хятад гүрнээ бүхий ард түмүдэг уудмаймны хамгай хэм бадрууш гүнхөрийн дашторж хөвөн. Хотол би очиж үзэхэдэмний хуузар тэр хүүгдүүдийн харахадэмний гүйжрэл намайг төврээд намд эхэлдэг. Авжаа олон хүн ирнэ, олон артист ирнэ. Эдэнэ дунд би ганц л таны төврээ гэж ханддаг би. Яагаад бөгөхдэмний та өөрөө буряд гэгтэн аргагүй бал их сэтгэл хөдлөдөг байгаа. Нөгөө дахин ошходомны тайзын ард ондоо өмдөтөн янтны янга хувсын өмд нүгүй. Хүү яхавэн шит цагш болоох хөдөмний. Авжаа Мөний шухамны буряд, мөний зүрхэмний буряд, мөний сэтгэлний буряд. Буряд хувсаа өмдөхдөө аргагүй дуртай байна би. Ондоо хүнээ хувсан би өмдөөхд урамгүй байна гэдэг байгаа. Тэгээд дахин 2-3 жилийн дарааны урнаа багштам бэжэндээ бүхий сурагчдаа өөрөнгө тоглолтоо гэхэдээ бижи бодолтой шоолж тэр хүүгдүүд хажинийн Ошоод тоглолтын дараа банкет болохдон гурнаа багш энэ хүүгдүүдийн нэгэн гарш үг ярихдэн дашторж би гарш ярина бүгэ. Тэгээд тэнд олон хуу хятадууд байгаа бижи хөлийн мэддэг ойлгодогын өсөөн байгаавч. Тэгээд тэр хөлхөн үгийн би мөнөө болтроо ханж явдаг. Бүхий хүнд хандуулж ийш хөлөө. Өдөр бүрийн хөх ажалтай хүний бүрийн унтах нэртэй яваарыг тийгш хөлөө. Аргагүй мөнө тэр бичийн хүүгднээ мөнө 18 хүүтэй том залуу болонхай ингээш тэрхэн баахан наханда байдаг тэр ухааны ямар их хэсүү байдаг байгаа гэшөө их л онцгой байдаг байгаа. Тэгээд буряд хүний хүнхөө лүү их тархи хэтэ гэдэг их яашанга өгдөө өсөөнтэй шал дотор тамиртай гэдэг дуугархгүй буряд бүхий дэлхий ертөнц бүтэн нэрээр хилдэнэж хөлдөж хүн байдаг. Тэгээд буряда магтахыг олон байдаг. Ганц л миний хандаг нь юм гэхэд олон хөлөнгөөр хөжил яваа тэр гэж изим намайг хургадаг. Өнөөдөр ийш бүхий занаагаад зүрхийднээ гартаднээ яаж игээд бултитнээ зогсоогоод би өөрөө дуулж явахдаа ганц энэ намд биш энэ бүжи өөдөнгө хүн гараа зондоо хайртай бурядуудтай хайртай тэнгэрд байдаг бүхий бурхан бурядууд хажуудамнаа байдаг гэр бүлийнээ хүн хантан нөхөдүүднээ буряд хүн биш халуун сэтгэлтэй ард түмэнд заяруулан шанга буряд хүнээ энэ нэг юу басханд нэ юм гэрхэл гэртээ хараггүй буяа барнилж хараа мартахгүй юм нэг хүмүүс өнгөрүүлэндээ өшөө шанга явах гэж хандъя. Тэг мөнөө хай тест дээр өсгөл дэр нэг холоо нэг онсын айлшин ирээ. Бас Монгол орноо хүний пойзор буугаад энэ баба өвгөн баба юмны нэрийн тоолэ өвгөн ахэ басган тия аш басган зэ басган номын эрдэнтие ирээ гурвуулаа. Өдөд би ижээ барж яхтан очиж уулзаад гараа юм бэ. Тэгэд энэ гурвуулаа тусгай энэ үчийн тоглолтыг үзэх гэж энэ тоглолт дээр заалаа намайг харах гэж миний дуулдаг миний буряд гэж дууя шагнахаа гурвуулаа ирээ. Тэгээд 2012 онд өөрийн хайртай ханины бурхан болгон байна. Тэгээд мөнөө зэ басханы орондон ирэх таагаад намайг ярих намд хандаад ярих таа өөрөө бархираа аргагүй шангал байдаг юм байна. Би тэгээд өвгөн ахада би хөлөвн нохаш намайг отоо өөрөнгө түрхэн басх яашин ханж яваарагтий. Дахин Монгол оронд очихдоо
өөртөн гэртэн очиж ганцаарандаа шаадуулаа намда баяртай гэж ханахаа байна. Тэгээд мөн хоёулаа зэти хоёулаа тездэр гаж намд сэсэг хүргөө. Тэгээд энэ ахада ихэр баярны өглөөгөр нутгаа босхо тэр холхоо ийж зар ширэн сэтгэлдэн би их баярлаа. Тэгээд хайртай ханьям ба энэ хандаа ганцл хүнээ дуу шагнадаг байгааг нь түрүүндээ ямар ч дуу шагнадгаа мэддэггүй бай хэний бүүмэдий чигээд ганц сэсэг мая дуу ятар шагнадаг гიშгэлээ мөн орондон ирхэнзээ бас ягарах нь өнөөдөр ашгадамны басхны тэнд бархиржаала намайг харахтаа бархирхаа болшоо тэгээд төвөрхтөм намайг дахаад явна тэгээд гарахтам отоо игээд хараад байна миний гарахтам өшөө ийг мөн за баярлалаа да дараа нь тандтаа нэг хөнгөн гой хайхан баал шинхэн ингээд дуудуулж өгөх. Энэ дууны нэрний шинхэний хөвүүд басгад дуудгаж. Дууны хөгжмийн бахан нэг их том хүн биш хэн. Энэ дууны хөгжмийн манай өнөө байгаа өвөр монголоор нэмнэ. Тэргүүлэгш баатар гэж хүн залуу байхад да 70-аад оны хөлд 80-аад оны эхэнд манай хүлэн байрт ансамблд хөтэлдэг байхад да биш хэн. Тэгээд энэ дууны өвгний дээр үед хуу их намаадах намянга хонхоо явах гэдэг үгтэй байгаа. Хөлдөн 2 жилээ түрүүн бүрэн баяр хаймны мөнөөнэ өгөө болгож шинхөөний хүүд басгад гэх нэр өгөө. Тэгээд энэ баатар даргамны мөнөөш болтроо буряд зоны хатуу шанга буряд зоны ухаатэй буряд зоны хөнөөхөө онцгой байдаг хөнөөр өсөөн шаа Монгол туурхтан цоогоо хамгын нэгчи зонгож отомактж явдагтан би их баярлаж явдаг биш тэгээд энэ хүн энэ дууи бишэндэн их баярладаг би тэгээд ганц шинхөөний хүүд басгал шанга биш бүхэл буряты нэ залуузан их шанга байдаг. Тэгээд энэ дууга таандуудаа зориулна би.
Угын намнын доржин сымжыды хugжымын бадым гарвын нарым батыры. Мында мыры шыныкын. Кетіп көрмерді артист Бағударжин Сысығмал! Енді Моңғыл олсы сойлы тұру жылтың Мүмкін амыр санадошың Моңғылы сойыл ұрлылы екі хорғолды өргі жығарат Нүкідоры нюанс хамтылық байғолат Арвын тавын жылы тұршыда ажылы жывайқыда арғы көйікі амжылтын одыя тойлан байдық. Аша-аша зоң Европың найымын көрнор бұтын арын тұршыда гастрольді яв жігері. Оқ қарвылын дұрдық болуға, орда ағынетіға көкшің авын ұрықша Моңғылру нұжы ашығын байна. Авын доғыр жывы мүнкі көкші Моңғылдо мүдейжі доушың явың мұны авынға кірік ұндыр дәрі Ургул жылулжы явыны гешабда. Зайгет оқтықты тәзіндерімне мүмкін амыр сана! Угын сумдың көкжімін чинзариғай, нетак.
사날 야릉해 안층 밤에 요다 앙하네 사날 야릉해 안층 밤에 요다 ortalığa balcımne Odal zemane yoru Orgay sayga yığdım Oy hızımın yoda Orgay sayga yığdım Oy hızımın yoda Ağsedelge kondi Atomale bölüşerte Arda doğayalım Ahe ağın yotak Arda doğayalım Ahe ağın yotak Marane sen kerikoni Manjırtane yorum Hamşayavandan taya Hamtıdalı bedagan yotak Hamşayavandan taya Hamtıdalı bedagan yotak Бүгін қонға чеметовы көкжімін Анатолий Андреевы Ханин ұқыт. Да, Монгола вариацион гышымне. Алы жылды. Нукуды бүйвида ойри вангышы. Же ходода мунку ототана же. Азы жаргалте бехен ури алургита. Хани нукудни хузудылде хамта алхылха золте гида замна урыкша тегонкеде залонанда соктел гида Урген нютагата инагтая
우레 солони угтангида эрким маялгар дугататат эгирная макталгида ханин укудан малегин дулахнылы ханин укудан зуркын алохынлы ханин укудан нюдым аронахынлы харгын кызыш арёхынлы жарғылты уйым замди алытан нарманы арёхында ажал кіргіті тұроланымги ажал веділіні сарёхында Харгын кызыш арёхынлы ханин укудан малегин дулахынлы ханин укудан зуркын алохынлы ханин укудан нюдым аролахынлы харгын кызыш арёхынлы харгын кызыш арёхынлы харгын кызыш арёхынлы Моңғол сөзі тура жылтың мұңқиң амыр сана. Зәгет күндітін үкіт мұны табығыдыны аңқырылды. Сіңгілте үдішігін әйқын Моңғол доң зеділгін. Зә жегеті, олаң өдігі жа, әйқын қатыда еркеті бейуақ. Икі байыр тебені жегеті. Яғалы олыңға зырты, яужа олымдан те олды жа. Таниластығы бей жегеті. Мұны өні бұриятығы зырта ер жа. Олы жаяқты тандатты қалсыға да қатылы байыртты бәді өтеді. Әйімшікті әкер байыры жөне. Жегеді, әні мұне бұриятығы жа сұтқуылы аржа. Моңғол көрінді ба концертін аты қарауыл жа. Әні ажлы қылсы жүгіштігі жа. Бұрқын намайы ба тамилағы шуғы жан жері. Жегеді, әні әйқін анашылышқы жаға инзан отта ажлы қамжылды қылсы. Жегеді, мұне бұриятығы жа әннік дұл бей бол жа ошағын ғызырта. Бәйға ғызырта бұрият соң бей үйде тоғыл жа, дем бол жа, қайырлы жа. Тоғылық сақтын тоғыл жа, нүкір өйқ сақтын нүкір өйш шатқылы кіріктегі жан жіне. Жег мұнудыр әне бауы торжен сығыма Чингисе жаргал сайхан каймне мун Чингис саратна югуш ин хайхан урум бутул шутте сукта неге тайздер неген газарта должа бурята зонда дога кургужата байыртебен жада мункуто хотото
нөхөдсөн байлда буюуя дэмжиж хайрлаж дуу хоороор буюуя баярлуулж сэнгүүлж жаргуулж явахын хэхэн уриал үргэлдэ. Тэгээд Монголын нэг хэхэн аюулгүй добмэд тэгээд энд баха Монгол дундуулаагүй олгүй жанжээ. Монгол газарт төрөнгөтэй тэгээд Эрдэнэтийн хөгжим Шажанбатын шулг синглтэй үдүшиг гэж нэг хэхэн дууя тааланда зориулъя. 서로는 미셔서 신내그 나른가요 다 어여홈에 새로운 우디셔 소가등 야와 세르든 사도서요 다 생드 때문에 새로운 우디셔 소가등 야와 세르든 사도서요 다 생드 때문에 아웨치테르 흘렌 오서 안다게 오르세요 다 오르고메 아도 당황한 나이걸다 에르든 니스세 아다게 에르웨가요 다 오르고메 아도 당황한 나이걸다 에르든 니스세 아다그 에르베카요 다 고르콤메 다음도 함께 행하니 우승을 위해 오트나 좀 단절각대 신자르딩 어디기 모두서 대대그리 어른이 나몽 오디세 사이함도가 도당한 마이사야 사이함 묻히게 나다 생기츠게 사이항도가 도당한 마이사야 사이항 묻히게 나다 생기츠게 Зэвэрда сачигэдэ нэг дараашин дуугаа зориулъя. Бахан Монголдон жигэд Монголын эстрадны анхадагч Баян Монгол гэж соёл эрдэнэс хоёр хамтлаг группэн жигэд энэ нэг гитарч Монгол Улсын гавьяач шин Галсан Батын хөгжим бүсгүй минь чи инээмсгэлж яваарэ гэж дууг тааланда зориулъя. Энд ирэн бүхий инженерта базгадуудта хамгадуудта зориулъя.
Нэмэр тэнгэрийн нарна хатсан Сэжгэр хотын хоргон чөлөөгөө Зингэр залуустаа мөр зэрэгсээ Зэнцэрхэн байгаач шимэж явахдаа Бүсгүй минь чи нэмсгэж яваарай Зэнцэрхэн байгаач шимэж яваарай Бүсгүй минь чи нэмсгэж яваарай Зэнцэрхэн байгаач шимэж яваарай Итгэл дүрэн ардын хадун Ирмөнхөдөлбөрийн давай думба Итэр залуу настыхан агаар Кейгэ цацруудын атхаж явахдаа Бүсгүй минь чи нэмсгэж яваарай Зэмцэрхэн байгаач шимэж яваарай Бүсгүй минь чи нэмсгэж яваарай Зэмцэрхэн байгаач шимэж яваарай Зэвэрхэн охтын тойлсон алхан Түрнэгэргөө цогног хөгийг Цоглуур хөгжмийн айшиг товшигдоо Бүсгүй минь чи нэмсгэж яваарай Зэмцэрхэн байгаач шимэж яваарай Бүсгүй минь чи нэмсгэж яваарай Зэмцэрхэн байгаач шимэж яваарай Бүсгүй минь чи нэмсгэж яваарай Зэмцэрхэн байгаач шимэж яваарай Бүсгүй минь чи нэмсгэж яваарай Зэмцэрхэн байгаач шимэж яваарай Монгол улсын соёлын тураарултан мөнхийн амар санаа Өнөөдөр энэ Бурят драмын театрт хурж ирээд энэ манай наада үзэж байсан бүхий эхнэрнүүд амар санаахын өөрөнгөө энэ хайхан дуу зориулах юмда би энэндэн нэг юм нэмэх хүсэлтэй байна. Манай залсо амар санаахын ижил хав госрын эгш ирээд байна бодж үе харуулта Танда баяр хүргэнэд ийм хайхан өвөрж Бурят арденга хэрэг бүтээж явхан хүмүүнэтнэ тулоо баяртай байна мэдүүлнэгч. Зайгэт мөнөө тэзэн дээрмнэ гарахя байгаа дуушин Чингис Раднаев шагы шинжидэлхэгээр сасагдан Монгол туургатны сэтгэл зүрхөөрийн нэгдүүлэх буян төгөлдөр зорилготой хамаг Монгол гэж их ажылда хабарласдаг гэж мэднэбдэ. Энэ хагадна ушоши олон хайхан эдвке үсгэл гаргаж амжилтад хуржил явдаг тэд бүгний дэгдэйн бахал дурдах аргугүй байнабдэ. Ганцал болтада халунар алгаташ энэ хөвөнөнгө хжгеухан ажылда амжилтты хөсөт айылға доға долхин қойылда. Дәзін дәрімне Чингис Раднаев. Угонь гонга чимитовы хукжимынь Анатолий Андреевы Жимня. За жид улаан хэмжилтэ төрөн тартаржимня. За чигээд тартаржимна нэрэ үнэн дээр бахан их Угонь Чингис Гуруев. Чим биш Чингис Гуруев хөгжмөн бол Лем Пантаев аргатай.
Жастыржы Болтов. Алға тәші. Ожымхын арағата ньота көрелна садар жамандағын нарың шенги садаты тасханин орғын албарына Себірхен арағата ғолы орысқа Шенхінің долдана Хугжым тақтана Табағы табаялиг хүнте талада Тарялың далгылна Дора волялна Эликшин ундырға аршам бор елжа Этигіл дурене зана жары олына Ажал шахунуде сүтхілар ұқын Арағата ньотаға мақтың болая Угунь батхуге хугжымынь бурим байре, а вы же хойырня. Тезендер Бавудар жинсы сыгма Чингис Раднаев.
Нартин домри богутаг ихлэх тогсо хаяр юу нахане домри богутаг ahval خيارنا هارتي دامغي بوغوتاد هونهن هودر خيارنا هونه دامغي بوغوتاد 위링 우리 보고다가 오는 거다 하야르요 뭉킹이 담아리 부대는 아버지이시 하야라네 가사를 튕기리가 보고다가 마오한 하야라요 가라베가 담아리가 보고다가 아바이시 하야라네 Даводоржинцы Сыгма, Чингис Раднаев. Удате донемне угуя Николай Шабаев, Жанцың наров гыкшыт. Бышымбена хукжымыйын, Монголы алдырты хукжымай захиолша насыгы. Жанцың нарувыше, Нартын давы замыя тавмарбен.
шебенеді бәна хайраты шамада энгемер бәна халун ибиге халигада бәна Болгар жеңсесі Гүма. Чингис Ратнаев. Захагыяршалани дулимер бена Саяташамада
Яраны сечелі шидіңді Шингімір бәна Сагне хең болжыл вена зогат жиле торшыда ина тус-туста нигы хыгне хетатта нигы хыгне монголда бидинде игет ол зыхыш аргы болым жугы амитерхана ягарши мартых гышып дида тетлы сагне хем болжа иредон хохыш муно игжы нигы тезіндері соғылырға арғы болым жыте болады өйніпте. Турыл түттіо харилсаға хіргей жықиледі өйніпте. Бірік хүргін орылсыдық болжы өйніпте. Інімне хәңлі гышабда, інімне жарғыл. Іні хоры қарын жылы торшыда. Монғылы кетаде Мане орде, бурядут, алтырғынык жа надында бағыл, соғлыр жа бұй-бұйде елгілдік, тұрыл сайыл орлыла көкжо қаталар, ажыл хыдық, гыжа болтымытніпте, ерхі жыл хайырменға арвын зырған онды олаң ұды қотыдымны, бұхыдылқен буряд моңғыл шоде алтырғына надым не болқық жывайныгы шабда, тіндіш ебағыл болтыда соғлыр қыпте, Нығы намды сана толғай соға күйімгі сычқыл соға нығы боғым әлжі бұхым ботыл өйна, хусыл өйна үді дұрвын доғышыда бағыл алтырғының ұйыр. Соғылы олжа олаң ұдды нады тавя хағыжы. Тет үненемне бұтқы болқын бағыл асодылты. Дым жылғы қырыкте, тоғылымжы қырыкте, бағыл борқын дерге тарыла алған. Бұтқық жағанынып инене бұтқын тұлы болтығы жібі қылқы өйніп. Болтыда дымжы болтығы ғайылды. За, егет, алтырғын аднемне, бурят ардемне, ұлды доң, бурят арды доң, алтырғына. Тәзіндері жарғыл сайқына Чингис, мұңқың амырсана, бавудар жинсы сығыма, Чингис Ратнаев. Халонар алығаташы оқтырпей.
За. Чингис Раднаев, Баудар Женси Сыгма, Жаргыл Сайхына Чингис, Мунхин Амырсана. Мана Кукжумшыт, Дмитрий Айоров, Болот Цебиков. За, бигак, енді таваттен болот зоқсат. Неге юма, ансы тымдыглы кызылвена, мұнодыр биде іні тәзіндер қаржа. Гойхын іні хопсығымны, ұмытқылымны. Шынхене боряденға үрхім ойдылшытты захижа. Баву доржын сисигма үгішімне. Мені үгіші болна. Чингисхе, Амрахе. Зады. Баву доржын сисигма манта бұлыглы тимхе. Таны мане зұғы халунар алғатташ байыр көргілді. Зайгет күндік дакин халонар алығаташы мұнодыр энхайхын жарғыл манытта асар жыбылықлығын сытхыл зүрхіндімне әйхын сысык задылжы орғолғын еді доушытта көкжымшытты халонар алығаташы елда байыр көргі елда. Ini munadre konser nada uzhi kusihın olunzong şadağı tandı tiden soha hangla jargıl tezoning venegeste
Энэ Facebook со мөнөөс күшгэн санал байхад энэ Facebook со зомдуулшэна дахин тоглолтыг дахин наадтай югтэй гэж тэгэд арга үгүй байна уу да. Бүхэн театрнууд на хууд өдрнүүд ажилтай хоо ондоо концертнууд зүжгүүд юмнууд болно. Тэгээд л дахин л туваараа миний хэлж алтарганы уяар соглорийг өрөөл тавиад энэ мөнөөдрийн гонада дөрвөкмнэ дахин уулзраа.